tujye kwakira abandi banyarwenya bitwa Mavide and Pazzo. Ladies and gentlemen, put your hands together for Mavide and Pazzo. Narabamenye man. Mwihindure. Mora mudutwika onze ngone. Akira. Ugire vuba vuba. Kugira ngo nabyemera no turako. Abantu basanze bazana n'ubwa mbere se. Ndagazwe. No bikunda kumbaho. Uvuga ngi nivuga cyane akira. Okay, mumeze mutese. Iri check nari. Okay. Sasa rero je n'uyu musore mwongeye muduha amashyi. Murakoze. Je n'uyu musore turakundana. Aka nubwo twakundana kajana bira nago oya betse gato. Nago bira twabikora kabisa. Wapi? Njya nibaza. Bibaye sibyo? Mwese mukaba mutakiri mu isi. Hasigaye ngewe na Pazzo. Oya. Ye nago nabyemera. Ibyo binago nabikora niyo wagira ute? Twabyihanganira. Gigiye gitoya. Umwaka wa mbere. Ugwacaho. Nyuma y'umwaka wa mbere n'amezi 6 Pazzo yacu Pazzo. Uzikuteye neza? Gambirwe. Agatangira kuzajya nyitutuzi naye. Patrick. Uzikuseka neza? Oya gaceze. None kwihangana kwashira. Ntamubwiza ukuri. Pazzo. Ntitwabanye neza? Sitwara abakomedi sitarashira? Hanyuma se. Ndacisha hejuru. Inongegera gusa. Sasa rero tuve muri ibyo bintazi. Hari ukuntu abantu dutetana nyine. Ngenere umukobwa nuya tereta umukobwa. No, just for the record I'm single. Uzikora wa muhungu. Yifatisha ibumoso. At the camera zone. I was joking. Sasa rero man, yo tujye gutereta. Tujye gutereta abakobwa. Pazzo. Buriya turijijisha. Intego ya dating ni iyi. Akantu. Do we all agree? Yes, exactly. Who said so? No. Are you single? Hey. I'm ready to mingle. So, reka tuvugishe kuri. Abatipe ushobora gutereta umukobwa for 2 years. Of course. 2 years. No ngewe. Nta kiraba. No ngewe ari ukuntu nihangana ukajya ngo n'umwana mwiza. Nkabanza nkihangana. Tukaba twagira in case kwa kuni mu travelinga. Tukarara na simu koreho. Ariko nyine saa 6 z'ijoro kibeta. Oya. Nago wibeta? Nibeta ni. Yaila. Oya bira bintu birangiza. Uri kumva nkihangana ariko anytime nyine mba mbizi. Kuko ndamutse mvumbuye ko nta kiriho. None se reka tuvugishe kuri. Watereta umuntu uzi neza ko nta gitsina afite? Nago biba. By show of hands. Exactly. N'abakobwa nubwo bigira nabi amenya ko nta ball ufite. Ntashobora. Niyo yazimenya ko ziri ariko bita. Aha. Never. Nago biba. Noneho bure batipe intention yacu nukurya kana. Uzi kubura aho utereta umukobwa ukamara nk'amezi 6 umutereta out of the blue. Akaza ati Pazzo. Nyine nashaka ko turya kana. Nta kintu kiza mu mutwe wawe. Ikintu kiza mu tipe mu mutwe we. Ibintu bibiri. Uyu mukobwa afite inda arenda kwingerekaho. Cyangwa ni sida yigendera. None se mbabeshe yaranduye sinabimenya. Kwiriya niyo yabari mu bikajana cyari mwiza kajana. Nta kindi watekereza mu mutwe wawe. None se bamuhaye uburoza arenda kundoga? Nta kindi kintu cyaza. Arenda kumpimiranya kwa kundi ubugiye kugira. Ankubite mu mugongo. Nta mafaranga umuhaye, naga ari muri weekend, ntago wasinze. Ibyo ni ibiki? Sasa rero by the way.
ejo bundi Uganda habaye show uretse gato kuva no mwaka watangira twarakoze n'ubwa mbere dukoreye kuri no stage turashimira Imana dushimira na merci murakoze yamashi yavuze biba byabaye buri twakigenda ariko muritse noneho umwaka ushize nge nari ndi muri Uganda hapfuye abantu man bagiye guserebura akabantu n'ibicucu bagiye guserebura fireworks barasa iminota 5 man cyangwa si 5 ku 10 harabahutse urumere taje agahubuka nkara hejuru nyine bari bakoresha shonga hano abantu sasa barapfa no government iravuga ati abantu bateguye ino show turaza kubafunga reka tubahe abapfishije abahe impozamarira marira no ikintu cyatangaje man Ugandans are so weird ababyeyi bamaze kumenya amakuru ngo abanyeshuri bapfiriye muki ukajya kumva umubyeyi hamagaye umwana we ati David oui mama bite ni sawa haryo uri nari ku ishuri ku itariki 31 wari urihe nari ndyamye wari uryamye hehe wari wagiye ntabwo wari uri mu mujyi oya wa mushenzi we abandi babyeyi bari kujya gufata amafaranga hariya y'abana babo we ngo ntabwo wapfuye nta soni mama ninde yapfuye none se kankubaze karame aho hantu hafuri nta gitaramo gihari muri weekend hari igitaramo cy'umuhanzi making ashobora kuzakitabira sawa bagera noneho ku gihe cyo guha ababyeyi ababuza babo my dear friend amafaranga mudutiza agatebe make one straight line if you know you lost your family member songea mbele what's your name my name is Obedi Obedi Opio son of Odongo okay Obedi Opio so you lost how I lost 2 twins Kato and Kakulu what are their next names Kato and Kakulu okay Kato and Kakulu Kato's second name I was busy memorizing the account number where you're going to send money. I can't remember the name clearly. You don't remember the names? Okay, you can go to the cashier. No. Harabantu batabazi niyo bije. Next. Hey. Are you okay? I'm okay. Witwa nde? In and out, I'm Odongo. We are from receiving Odongo here. Odongo is an uncle to Kato. So what's your name? My name is Odongo Obed. Odongo Obed. Odongo Obed. Okay. So, who did you lose in your family? We lost Odongo Obed. Which one? The other one from here? No, Odongo Obed died. I'm here to correct his man on his behalf. You're collecting your own money. Physically, I'm dead. Mentally, I'm okay. Man, Ugandans are so weird. Buriya abanyarwanda muri bazima mwikoremere mu mashi. No, akabikindi kibazo urabona rukuntu urubyiruko ubuzima butunanira. Aganire nabi. Hari uburyo batubwiraga ngo ubuzima ngo ntago bworoshye tukagira ngo ni blague. Asa rero uzi kujya ku Gisozi n'amaguru uvuye Kabeza. Turimo turatembera tugwa handi hantu. Abakomediye dukora research mudukomera amashi twagiye muri Uganda kuzana jokes. Murakoze. Dakoma amashingo ngo nuko wicaye muri ordinary. Okay. Sasa rero kwa kundi usanga barimo kurekereta abasirikare. Hakazamo n'umurara wa kintu. Muze ugeze hano ute wowe aho wose urimo urakora iki subirayo komange none se gusubirayo ni ibya akisaza nga coach none se wowe wakoroheje umutsi amaraso agatembera gukomanga gusa wa kintu ninde ninjye wowe umaze gusohora wa kintu injira none se wigiraga ibiki nawe uje kwiyandikisha mu gisirikare ya man okay uri tayari gusubiza ibibazo tukubaza rasa ndagufata okay witwa nde
nitwa Fizo. Fizo? Yaman. Ugira izina rimwe nk'imbwa se? Imbwa nawe utabunutse wadajewe. Okay. Fizo, tubwire izina ryawe rya kabiri. Fizo Fabi. None se amazina yawe n'abanyarwanda Fizo Fabi ni ibiki? Mva kadaje. Ni Nizeyimana Fabrice we. Okay, dukomeze. So ninde? None se naje kumenyana nawe nango naje kwiyandikisha mu gisirikare. Jama ugabanye ikiburi. Papa wawe? Nyoko ninde? Nyoko nawe. Nyagasani. Ibero no banyoreze nagabaho. Okay, nababyeyi ufite? Ndabafite tu. No se namazina yabuze? Ndayazi nuko ntacyo bamari. Okay. Utuyeze? Nuye hano hagiye hatandukanye. Nago ufite hano direct ushaka kuvuga ngo navuye hanga njyewe. Aho yawana nyine mba ndi mu gasyata zarabura nkajya gisimenti zatezamo nkajya nyine urumva nawe hari igihe ngira gutya nkiyongoza long turn nkajya Nyabugogo nangwa se mu ntara yo Kigali hahagaze tu. Ushatse kuvuga iki ku buryo ugenda izo ntara zose nta namwe ufite ahantu uba Burundi? Nakazi ni hatari. Ukora ka kazi? Akazi kanje bakita taking. Taking isibyo ni ibiki? Taking but not returning. Uri umujura? Uri maneko. Okay. Twakomeje. Boss, isa mujama wo kwa Zaba. Zaba abahembye se. Rekana naba. Imana iguha umugisha uko ya 2 igwe miliyoni ni ushaka miliyoni 2 zana andi 2. Rekana nabo rabore mwabintu. Ro mutipa kina. Murabona impamvu Kaini yishe Abeli. Bamuhaye wenyine ni mukubijosi muravuga ngo ngewe ndi mu. Oya ntugira ikibazo byanye nibyo byawe. Ego rata nawe ura kajiringa. Ufite imifuka se? Toka kule wachibwao. Ninde wundi ushaka umugisha wana mutebuke ntararakara. Bra wifashe neza nkaho usigaje itike gusa. Mfate ku rutugu zamura akakanda. Chamaye nkayaye. Man! Wishimiye inkweto ni turarindira. Ari ukuntu umuntu aguye inkweto yambaye. Ugasangira imiranuka kabone mugere. Ni tayari mane ngukubira gatatu wa kintu inkweto nini ndajya kwigabanyisha. Sibe kwigurisha gusa. Bafite kashi barangiye wala reka dukomeze na blague. Muri tayari? Iminani 2. Unsubirishijemo ninde kugira ngo mubwire mureba? Ikagira inka n'abagore. Iminani 2. Ko wifashe mu mayungu yungu wo gapfa. Amaranga arankinisha urabona tungana. Ufite telefone unyishyura ninde? Reka nshimire na boss wanjye Hakiraptoni nubwo murusha imbavu. Ejo bu nabonye yambaye ubusangira ngo ni yamaye ngira ngo ni gitari amafaranga aranyica ndagaca. Niko. Pazzo. Yo. Tera indirimbo yo gushima bampa amafaranga. Mama Imana guhumugisha. Akose kureshya n'inzira ijya guha. Cyama. Ndumva nuzuye. Amashimwe. Ufite imyaka ingahe? Amfite imyaka 29. 29 years. 30 years. Ndagusubirishamo bwa kabiri ufite imyaka ingahe mu Kinyarwanda? Mfite 29. Iyo ni nyine 29 years mu Cyongereza. Cyose ni imibare reka kungigira. Okay. Ufite abana? Yaman. Waranashatse? Nago nakiteza cyakarafu tu. Okay. Abana urabishyurira se? Bariga? Narize.
abana ubitaho ndaba nashobora kwitaho ngo njye kwita kuri dogos abana ntabwo nta kintu na kimwe bamarira bafite bamere babo wana okay ufite abana bangahe mfite abana 9 9 kids 80 kid ufite abana bangahe mfite abana 9 nibo 9 kids mu cyongereza nawe uri murangigira mu bijyanye n'imibare none se waje uturutse muri za quartiers zose watubwiye ni ibintu byumvikana hehe mageragere yarahe nafi no ku isoko se muziye quartier mageragere ya danje wa kinu y'uburoko Fabu wishe umuntu oya ndabakubita bisanzwe nose ubuni niki kikuzaniye mu gisirikare ndashaka imbunda imbunda yikize hari utujama mu gasi atatunyinjirira wana ushaka imbunda yo kurasa abantu sura barazirye nyine urabona akazi ka taking not returning ufite imbunda urakocinga mashini bagashyira hasi telefone bakirukanka wana akaba ari cyo kikuzanye mu gisirikare ndashaka imbunda thank you so much your Mavide and Pazzo